Rijeka je najveća jugoslovenska luka preko koje se odvija 60% sveukupnog prekomorskog transporta jugoslovenskih luka i 1/3 sveukupne jugoslovenske vanjske trgovine. Smještena je na sjevernom Jadranu, na mjestu gdje se more najviše usjeklo u europsko kopno i doseglo neposrednu blizinu centralne Europe. Redovna linijska brodarska služba povezuje Rijeku sa Srednjim, Bliskim i Dalekim istokom, istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država, sjevernom Europom, Grčkom, Crnim morem, Južnom Amerikom, Meksičkim zaljevom, Velikim američkim jezerima, zapadnom obalom Afrike, Perzijskim zaljevom, Crvenim morem i svim lukama Mediterana. Osim direktnih linijskih veza koje stalno jačaju, postoji mogućnost i tranšipmenta robe i za sve ostale luke i dijelove svijeta. Od stranih zastava najčešće se susreću u riječkoj luci zastave Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Norveške, Švedske, Ujedinjene Arapske Republike, Grčke, Engleske, Paname, Holandije, Liberije itd. Grad Rijeka cijeli svoj razvoj i današnji prosperitet zahvaljuje luci. Brodske pomorske linije povezuju turistička mjesta i ljetovališta na Jadranu, a kroz Rijeku prolazi godišnje i nekoliko milijuna turista. Kvarnerska rivijera, Opatija, Lovran, Crikvenica itd. ubrajaju se među najprivlačnija ljetovališta na Jadranu i atrakcija su za strane i domaće turiste. Veći dio stanovništva angažiran je u radu pomorske privrede. Zbog svoje jake industrije Rijeka ide u red najvećih industrijskih centara Jugoslavije sa specifičnom pomorskom industrijom. Sjedište je najvećih jugoslovenskih brodarskih poduzeća. Sjedište jugoslovenskih međunarodnih špedicija sa dugogodišnjim iskustvom u pomorskoj privredi. Centar je brodograđevne industrije. Glavnu djelatnost riječke luke obavlja poduzeće luka i skladišta Rijeka, preko kojih se odvija više od 80% cjelokupnog prometa luke. Na svakodnevnim sastancima koordinacionog odbora u zgradi luke, kojima prisustvuju predstavnici brodarskih agencija, špediterskih poduzeća, luke i željeznice, planira se sav rad u luci. Poduzeće luka i skladišta upošljava oko 4000 radnika i raspolaže najmodernijom mehanizacijom za obavljanje svih lučkih radova. Luka ima danas preko 4 milijuna tona godišnjeg prometa, što predstavlja 3 puta više od predratnog prosjeka, pa se je na taj način svrstala među one svjetske luke koje su zabilježile najveći posljeratni uspon u prometu robom.
Srednjeevropske zemlje preko riječke luke uvoze i izvoze svakovrsnu robu, kao umjetna gnojiva, rudače, teške terete, metalurgijske proizvode, vozila itd. Ovaj teret, međunarodni tranzit Srednje Europe, koji je u stalnom porastu, zauzima vidno mjesto u prometu luke. Porast tranzitnog prometa rezultat je kvalitetnog rada luke, povoljne tarife te razvijene linijske službe. Posebno povoljan geografski položaj rijeke kao i njena povezanost sa zaleđem i srednjeevropskim zemljama pogoduju porastu ovog prometa. Riječku luku za tranzitni promet uglavnom koriste Austrija, Čehoslovačka i Mađarska, a znatno zanimanje pokazuju i druge evropske zemlje. Isto su tako zainteresirane za riječku luku i afričko-azijske zemlje, pa su u fazi formiranja konsignaciona skladišta ovih zemalja. Povećanjem prometa poboljšala se i struktura tereta, pa je sve više komadne i pakovane, vrijednije robe, koja se uglavnom prevozi linijskim brodovima, tako da Rijeka spada među one rijetke luke u svijetu koje imaju veliko učešće generalnog tereta u ukupnom prometu. Po količini linijskog tereta, Rijeka je najvažnija linijska luka na Jadranu. Pretovar pakovane i komadne robe obavlja se većim dijelom preko skladišta. Suvremena skladišna postrojenja, skladišna mehanizacija i stručni kadar omogućuju kvalitetno uskladištenje kao i vršenje niza radova na robi, sortiranje, pakovanje, markiranje, vaganje, uzorkovanje itd. Skladišnim kapacitetima posvećuje se posebna pažnja. Moderniziraju se postojeća skladišta i izgrađuju nova. U planu je izgradnja 50.000 kvadratnih metara zatvorenih skladišta. Zadnjih godina izgradnju modernih cesta sve se više povećava kamionski prevoz domaće i strane robe, pa naša poduzeća vrše transport robe za Srednju Europu i domaće tržište. Znatan dio prometa riječke luke čine rasuti tereti.
Oni se pretovaruju grabilicama, što predstavlja potpuno mehanizirani pretovar ovih tereta, čime se postizava visoki dnevni učinak, a time i kratko zadržavanje brodova u luci. Rasuti tereti, ugljen, žitarice i rudače manipuliraju se pretežno u direktnom pretovaru iz broda u vagone i obratno. Izgradnjom žitnog silosa kapaciteta 30.000 tona, najmodernijeg na obalama Južne Europe, povećat će se kapacitet luke za 600.000 tona godišnje. Preuređenjem bazena Bakar ostvarit će se specijalizacija lučkih bazena u riječkoj luci. Za manipulaciju teških i specijalnih tereta upotrebljava se moderna mehanizacija i plutajuće dizalice do 350 tona nosivosti. Poduzeće Luka i skladišta raspolaže sa stručnim kadrovima koji su dugogodišnjim radom stekli iskustvo pri manipulacijama sa najraznovrsnijim teretima. Aktivno učešće radnika u upravljanju lukom ostvaruje se preko radničkih savjeta. Ovaj organ vodi cjelokupnu politiku poduzeća i donaša važne odluke koje su značajne za cijelu luku. Složen i težak lučki rad zahtijeva i odgovarajući odmor koji je omogućen u udobnim odmaralištima šumovitih predjela Gorskog kotara. Zaleđe rijeke jedno je od najbogatijih šumskih područja. Rijeka je najveća drvna luka na Mediteranu. Izvoz drva vrši se preko drvnih skladišta, gdje se roba prethodno suši, sortira, markira i vitluje prije otpreme za izvoz. Manipulacije sa drvetom obavljaju se u posebnom bazenu Sušak, koji s modernim drvnim skladištima omogućava stalno povećanje izvoza finalnih drvnih proizvoda, posebno za područje Mediterana. Najveća jugoslovenska luka Rijeka postala je važan faktor u jugoslovenskoj privredi i sve veći promet brodova koji je povezuju sa cijelim svijetom uvrstio ju je u red važne međunarodne luke.